Es para mí un orgullo y no me ha extrañado nada que fuese precisamente don Manuel el dirigente político de nuestro partido nacional que me pidiese inmediatamente todos los papeles de lo que Carmen Fraga mencionaba del manifiesto del Partido Popular Europeo y me hiciese todos los comentarios oportunos sobre ese manifiesto que, por supuesto, yo inmediatamente introduje. La influencia de don Manuel queda sellada en ese manifiesto y en ese documento político del Partido Popular Europeo. No me extrañó, por lo tanto, que fuese el Partido Popular de Galicia el único que ha organizado un evento exclusivamente dedicado al Partido Popular Europeo en estas elecciones. No me extraña nada que el Partido Popular de Galicia, ahora, visto ahora sí, haya ganado estas elecciones en Galicia. He visto un equipo rodado, he visto una organización, he visto una gente con espíritu de lucha y con espíritu de llegar. Enhorabuena, presidente, enhorabuena, Alberto, porque creo que este es un partido que merece mucho la pena y hay mucho que hacer y es un ejemplo para todos nosotros exportable no solamente a España, sino también a Europa. Cando menos desde que ese camino de Santiago comenzou a articular Europa nun tempo no que o feudalismo, a atomización dos reinos, as pandemias, as malas colleitas e a confrontación co Islán tinguían dos peores augurios o porvir deste bello continente. Chegamos ata aquí, estamos aquí e aquí ficaremos. Por eso, con independencia das circunstancias e dos avatares, quen non vexe a razón de ser da nosa europeidade terá un serio problema de percepción que conviría examinar. As eleccións do vindeiro domingo, de hoxe nunha semana, non son un asunto menor. Nos próximos anos a Unión Europea terá que decidir, por exemplo, cales serán as súas prioridades estructurais e macroeconómicas ata o 2021. Precisamente, un mesmo ano donde volveremos a celebrar o Xacobeo, o 2021. En ese capítulo, Galicia e España teñen que decidir e aportar. Todo está por facer neste aspecto. Do resultado dese debate dependerá que haxa
recursos orzamentarios suficientes para unhas infraestructuras que deberán rematarse durante o vixente septenato e que moito nos tememos non se rematarán polo de agora. Deste debate dependerá, entre outras cousas, que podamos anovar axeitadamente todos os nosos equipamentos hospitalarios, a nosa rede de centros de saúde, igual que construímos o magnífico hospital que está hoxe en Compostela, o complexo hospitalario universitario de Santiago, con inestimables contribucións do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Poderemos tamén modernizar a rede de hospitais e de centros de saúde ata o ano 2021. De aquí algunhas preguntas. Resulta imposible facer comprender aos socios comunitarios que vai no interese na seguridade de Europa manter un mundo rural vizoso e productivo? Non consideramos apremiante reducir a nosa dependencia enerxética do exterior polo risco que supón para a liberdade europea e o peligro de depender da vontade de un oligopolio soberano. Non será tanto máis estratégico asegurarnos un nivel mínimo de produción alimentaria como garantía de salubridade do propio continente e da propia nación española. E mesmo pode decirse no eido pesqueiro. Que sucederá? Se a nosa flota reduce máis o seu esforzo extractivo, se o oco que nos deixamos é ocupado e aínda desbordado por potencias alleas as que xa debemos recurrir para colmar o noso déficit de produtos do mar. E a última pregunta: como imos desmantelar a nosa industria naval se os armadores de matriz europea ven moi reducidas as súas alternativas de encargos? Algo semellante podemos engadir máis preguntas. Esas preguntas que faremos durante o próximo mandato en Europa. As preguntas que nos facemos desde Europa, de Galicia, e que seguro que serán acollidas, como acaba de anunciar o secretario xeral do Partido Popular Europeo. As preguntas que nos facemos desde Galicia sobre a industria do automóvil, sobre a industria textil, sobre a industria dos novos materiais
Por eso, nós, o Partido Popular, queremos renovar o noso compromiso coa Europa real, con esa Europa presente nos problemas do día a día da xente, porque entendemos que Europa unha oportunidade para mellorar as nosas condicións de vida, pero tamén porque sabemos que temos que ter as ideas claras e as forzas suficientes para negociar, sempre difícil, entre tantos países e tantos intereses, ás veces contrapostos. As receitas socialistas para encarar o futuro da sociedade europea están desacreditadas na maior parte da Unión. Desde Galicia e desde España temos que sumarnos ao esforzo por superar esas rémoras ideolóxicas do pasado para sair da crise do presente. Unha crise que pode ser internacional, sin dúda, pero que afecta en maior medida a economía española, porque os máximos responsables de estar alerta fronte aos cambios de tendencia levan máis dunha legislatura recreándose na autocomplacencia e na frivolidade. Seguro que todos lembramos os vaticinios do primer ministro español, do presidente do goberno de España, sobre que íbamos a adiantar en Producto Interior Bruto per cápita a Italia e a Francia. Fai meses de este anuncio. O castelo de naipes se caeu. Agora todos poden ver, todos podemos ver que a base dese castelo era inestable, que se presumía do que non tiñamos.